inapudan niya to si Congressman Alfredo Pido Garbin Jr. May mga isyong kita bilang abogado and maaraman niya to ang mga pangyayari bilang siya saro sa mga representante ka ito kan ako Bicol kung ano mga mangyayari pa tabi. Congressman Marhay na aga tabi, thanks for taking our call tabi, Congressman. Thank you, Pio, and maray na aldaw sa gabos sa nagaantabay kang sa inyong programa sa PBNDCGB. Good morning, Tabi, sa mga kababayan ta sa bilog ng Bicol Region, lalong-lalo na sa namumutantang syudad kan Legazpi. Opo, Congressman, bilang abogado, igwa ka mo nin hararom na pagkasabot sa mga provisiones kan lay, maging sa election asin iba pa, nag-file ka tabi kan sa imong COC pagka-alkalde Legazpi. And at the same time tabi baga, sa ako Bicol ka, kongresista, what will happen duman sa pwesto mo tabi sa kongreso bilang saro sa mga representante niya mo tabi under the party list system, Congressman? Go ahead po. Well, Pio, kita baga representante kang sarong regional political party, which is Ako Bicol. And that's why when we filed our certificate of candidacy as for mayor of Legazpi, we filed under Ako Bicol Political Party. I have a certificate of nomination from Ako Bicol as the standard bearer sa pagiging alkalde kan sa tuyang syudad. So, the continuing requirement for me to sit as a party list representative representing Ako Bicol will not be disturbed. So padagos man po girara kitang magsiserbe bilang representante kang Ako Bicol sagkod matapos ang 18th Congress. Iyan, oho. Actually, first heard kung madang ugangaro ka na sistema tabi, Congressman, sa limited knowledge ko, sa kong pagkasabot, ano man na perso na ilihido, nag-file kan sa iyang sertifiko de kandidatura either sa halang kauno pwesto sa iyang pinagkakaputan na pwesto or hababang pwesto babakanteho niya ito sa arog para na pasistema daipo palantabi mo mababakante so sa imong pagkakongresista tabi, Congressman. Well, tama ka mo, Pio. It's not it will not be vacated sa rason na all elected official, even if he files his certificate of candidacy for another position, it will not be vacated, except for those appointed or holding an appointed position na talagang immediately tabi you have to vacate it once you file your certificate of candidacy. Now, in the case of a party list representative, so long as you continue to be a member of the said party list organization, araw kang Ako Bicol na regional political party, as in itaman po nag-file under the nomination of Ako Bicol, and I will continue to serve as a representative until the full duration of the 18th Congress tabi. Ayan, opo. So malinaw tabi, Congressman, because there are some point of view na dapat mabakante sa pwesto and under the law palan, diretso ka, day mo pwedeng, yan mababakante tabi with the filing of your COC as mayor tabi, Congressman. Well, that's correct, Pio. In fact, I have several nominations from major political parties such as the NPC, and the Lakas CMD, but I opted to file under Ako Bicol Political Party so as not to complicate itong tenure ko sa Kongreso. And I hope naintindihan man yan kang Lakas, as in kang National People's Coalition, dahil dapat ipadagusta ang pagsiservisyo ta sa Kongreso. As in day maapektaran ang sa tuyang tenure at to the end of the 18th Congress. Okay, kung sa natabi, Congressman, just for the sake of educating us,
what if kung suinako mo, nominasyon kan ibang partido, afuera kan nominasyon kan ako Bicol Tabi? Then I will be deemed resigned as a party list representative. Yan tabi ang epekto. Kung nag-file ako under a different party, like NPC or Lakas CMD for that matter, automatically resign tabi ako. Iyan pala, ito ang kwan duman ang kumbaga twist kan istorya tabi Congressman kung ibang nagdalagan ka sa pagkaalkalde sa irarom kan ibang partido ba kung ako Bicol babakantihon mo sa pagka-congressman mo. Well, that's correct because the continuing requirement is that I should be a member of Ako Bicol while holding or while representing Ako Bicol party list. And one of the continuing requirements is you should be a member of Ako Bicol political party. But once you filed under a different party, that's a signal that you already vacated or resigned from being a party list representative. Ay, opo. Now, let's go further, for the sake of educating us. Halimbawa, tabi Congressman, manggana ka bilang alkalde, what will happen sa post tabi, primero, sa pagka-congressman? Well, Pio, if ever we win this election as mayor of Legazpi, it will take effect pa naman on the noon of June 30. So sabay-sabay man tabi Pio matapos ang termino kang pagka-representante ko kang Ako Bicol sa Kongreso asin sa pagtukaw sa pagiging alkalde. Yes. But that is still premature tabi. But Opo. everything will take effect on the noon of June 30 of 2022 tabi. Kasi iyan sa pagsangli kang posisyon kang mga ilihidong opisyal base sa satuyang konstitusyon. Opo. So, all applicable laws will take effect insofar as ining 2022 elections pag-abot naman sa petsadang tindara mo tabi, Congressman. Tama po kamo. Ayun, opo. Yan. Now sa Ako Bicol tabi, Congressman, any talks tabi kung si saya mga pinag-groom niya na pwedeng inuminar tabi comes the following years tabi? Well, for the 2022 party list election, syempre yaon ang primerong nominado, ang founder kang Ako Bicol Party List, si Congressman Saldico. And then the two names na nag-float na tabi, pareho abogado, pareho Bicolano, si Attorney Hil Bongalon na taga-Tabaco and Attorney Ramiro Bores na taga-Tabaco man tabi. So these are the three names that will represent Ako Bicol Party List for the 2022 Party List election. Ayun, duwang abogado para yung mga taga First District tabi, Congressman. Why arogan an kumbaga desisyon? Well, siguro inisyo na kapag desisyonan kang Executive Council that will best represent Ako Bicol Party List in our legislative works in Congress as well as our constituency works and advocacies and programs sa Bilog na Bicol region. Inipanong duwa are continuously working with Ako Bicol right now. And they know the ins and outs of Ako Bicol Party List, including its established advocacies and programs, pati naman so legislasyon sa Kongreso tabi. Opo. Kindly yung pangaran tabi giraray kandong abogado, Congressman Pido. Attorney Jill Bongalon and Attorney Ramiro Bores. Yan, opo. So sige tabi, Congressman, primero so assurance mo na diretso ang pagserbi sa irarom ka na Ako Bicol and kung ka pang gustong idagdag, please go ahead tabi. Well, sa tuya lang, it's high time that pag-abot sa pagpili kang mamamayo sa tuyang syudad. Dakol nagahapot, Pio, kung I opted to run as mayor of Legazpi, considering that I still have one term in Congress to finish.
But I think the people of Legazpi deserves an alternative and the right to choose their own leaders. Kasi for the longest time, warang pilihan di sa syudad. And I offer myself as an alternative PIO against a 21-year na dynastiya na kumbaga papalit-palit na lang, was not able to solve a perennial problems and fundamental issues in our city, such as water, the unemployment, the ease of doing business here in Legazpi, and against an alternative candidate, persona po kan sa Indong Lingkod, that is doing now the solution, especially pag-abot sa tubig, duman sa southern part kan sa tuyang syudad. So ini sa mga bagay-bagay. An electoral process is part of our democratic process. Kundi yung pagpipilian, you're not giving our constituencies, our beloved Legaspeños, the right to exercise their vote, Tabi. And that's why we're presenting ourselves as an alternative against this 21-year-old dynasty here in our city. Opo. Sige tabi, Congressman. Salamat din marhay sa oras and keep safe tabi. Salamat and marinal daw, Tabi Pio. Okay, thank you so much. Yan po si Congressman Alfredo Pido Garbin Jr. sa tuyang nakaulay nyo na pagkaaga. Manungod yan sa mga implikasyones kan dalagan kan sa tuyang electoral process sa iraron po kan mga leyes na aplikable digdi po sa nasyon kan Pilipinas.